haka arpo terik naitung arhajar arpo lai haka por kumba lai BJAA kala jia ka jingjia ya tinghu kali hasurok ba nongpo downgate hapdeng ka Maruti 800 ka badon yu number ML not Sun ke not nyo arlai bat ka kali Grand Vitara ka badon yu number ML10E ar not nyo kineki kali kilai tenra markhmat bat ka kali Grand Vitara kala jam sasiliang surok ha ketiga jingjia la mensau arngut ki khulung bat ka kemi jongki ka badang thmu ban lechim dawai nakajaka ai jing sumar ekren bat way na ki driver ulayathu bambau bat ki bahaying ki dang thmu ban lechim dawai ya ikhulung henry kalajiano ka jing mensau bat ula ongru omdon ki pulet penyat kali ki bajudon ha ketiga jaka lada om yale bante lakam ya kali ka ba unya kalala ban poi syaka jingjia basngosi namar ka kali jong u hadin ka jingsha tenra kala jam syaka weipat ka surok nakaliang ki pulet ka nongpo kila phatan ya baro artli ki kali bat la penkit no marmar ya kite ki ba mensau syaka jaka ai jing sumar bat nakaliang ki pulet kila penlongi ka jing tokit Oh ya. Tapi kendiat halor ini jinja accident ini korban penungut kibring besong po kali jong pi penungut kibalak masal. Besong akini jonga kidon saungut tarngut laingut kelung sak. Debat ba ngawan jejai ngawan sauni milik sesukan cindawai ngawan jejai. Dedah din ngawan jejai wan kensan begali katenra inga ngalak kiar. Te trafik romdon re rumdan ra yang ngaremang galak yang mo dan kawan tenrak di direct dah dengan laye suranga ngawan tijai dengan ngemut bagai yang ni maksud poin ane itu dah ton kensan ke tenrak pun beda mengakan riak dah balak masau yu besong po kali jong pi masau laingut sa mana dan mikna buat tukun batu kun jong kena bang tio wan ne bat awan iyo na man ya karen bang ni driver jong ni way kali pa mio sudah sarma ba lapet ta mio sudah na ndap sak berway bang pidai try kali na nya jong kena sa